tatou mawhai o le tatou whai tapo inga lenei tai au, mei sei atu nuu pele o Samoa o poto. Ia me masani lava le tatou Ekalesia, ia fitu wha ile alofa le lii. Go around, spread the love of God, tell them that God loves them, and may the peace of the Lord be with them. Let us worship God. O le tapo inga le atua. O te whawhitai le li i aso malava. E le au noa o na vi inga i lo ngutu. Ia tau whaane atu i le ali i whaatasi maau. Ma ia tātou vivi i whaatasi i lona suafa. I will
o le vi inga i le atua, pese valu se fulu ma le lua. Valu se fulu lua o le pese. Kai mai le upo pese ta umatunina na langina a vatu le vi inga i le atua. Io e tai amanuia si o tatou atunuu o si o tatou nuu Etena fo ma lo soifua wa sa faatino nga luenga mai ana nafi se pa ia mai nei tai au e mawalunga palau tele le lelei o le atua nei tai au whaafitai no nā ngā lei malo nā halo whatausi. Io tātou a inga lotu. O lo whapena o na maua lungai le vi inga o le tua. Sa a sia foina io tātou mātua whale anganga. O lo o le nai tū o le nei atunu. O lo o manuia pia i la ua. Ma o lo momori mai o la ua lo whaanga. I tutoni o si o tātou ne Ekalesia.
Na asia fo le tai fono ma le faletua. Ia lo whapena alawa o na maualunga le anga lelei o le atua ia te ila ua. I le nā fo i tū. O nai o tātou tina matua. Le tina ia folora. Le tina fo ia malu. Ia manisi fo i o tātou tina matua matama matua. Se maualunga le vi inga o le atua. Wha malo whaftai le atua i lau tausi. O lo o manuia fo i la tau. I te tonu o se o tātou a inga. A mata mai lava i maunga tele se pa ia lava na i o tātou whānau. A lea ba aia pere lelei o le atua. Lo o tau la lelei mai le vava ai atu. Le maua lungo le wha maoni o le atua. Whaftai foi, wha ai atu foi sulo tino. Ia Samoa poto. O tātou a inga sias. Lo wha pena o na mōri mau le tātou. Lenei sauniga lenei tuaso. Whaftai tele le atua i lo walofa. Whaftai le wha maoni o lau tausi. Ia, o le tala nā tātou ase singa. Ia manuia tele le wa avea mataitai. O la fo se upo la whātou Folauga nai tātou nei aso. Ia ofi whaava ai lo o tofi na ngane mo lo dosu. Ai ale whātou tonu Folauga sa valinga o le nei vai aso. Ia manuia le tātou sauninga. Manuia taitai. Ia tatala lau whālongo. Ia maua se upo. Ia tātou ta ape male manuia. Ia maua le aonga male whamaoni o le atua. Ia tātou tangata. Ia manuia o no Yesu. Amen. O te mua whaftaim whamalo. I laua whionga te mai taiti a kono. Tina matua i ato iwa. O wale ngaluenga la si singa. Taltono e leo se ngaluenga whaingofie. Ai whaftai le lofam le ango le atua. Ua e maua pea le malosi. Le ola whafuina, ma whaiona whataunu uina. Le nā waenga le ngaluenga le tua. Ia whamanuia, ia te oe, tina matua, ia te oiwa, e meisi le wasenga ti a kono. A wāla tau, whai o le whaiva, o le asi singa, tangata tatou nu lotu. Let us keep those that tina to oiwa mentioned in our prayers as we bow our heads before God in prayer at this very moment. Tatou ifo malitatalo ile atua. Le atua le tama, le alo ma le ngang pa ia. E pa ia e mamalu, e siri ese lau fio. Mātou te o mai i o luma, ma le loto wha maulalo. Si itia e o mātou leo, wha tasi o se tino e tasi. O oe lava le atua pa ia. E ami o tonu. Whamaoni i o ala uma. O oe o le fuafo le langi ma le lalo langi. O le alefa ma le omeka. O le atua sa iai. O lo iai nei. Ma o le atoia fio mai. E le lava se atua, se isi atua pe oe. Na e whai ale tangata i lou lava whatusa. Aina le whamaoni i la mato tali atu. Ai lea e tu mau pea lo alofa toniola. Lo alofa tu noa ia i matou. A wā o oe le atua e le tu la fuai i lau whanau whatutua. Heavenly Father, we come before you with humble hearts, lifting our voices together as one body. You are holy, you are righteous, and faithful in all your ways. You are the creator of heaven and earth, the Alpha and the Omega,
the God who was, who is, and who is to come. There is none like you. We praise you for your greatness, for your power, and for your unfailing love that endures forever. Lord, we thank you for the gift of life, for your daily provisions, and for your mercy that is new every morning like this morning. We thank you for salvation through Jesus Christ, for the forgiveness of sins, and for the gift of the Holy Spirit, who guides and comforts us. We thank you for your word, for your church, and for your constant presence, even in difficult times. Faa-Fetailia Atua, awawo tunai atu le nā vai aso. Iona tofi matiute, whaiva ese o mātou i ai. Tau manuia me umalawa. Vi ia oilo mātou tama. Mātou whaaftai, molau whaasoa. O mea lofa o leola. Mo au whamnuianga i aso taitasi. Malo alofa muti vale, e fau I tai uma, e peo lenei tai au mātango fie. Poto lo nu loto, ta mama tina mātutua, o le mālosi o lo nu, e o lava I la mātou whanau. O nisi o woa si asi mai, o nisi fa o la mātou nu sa malanga, o mātou whaita po inga whatasi. O nisi wa tō Aiseā atu e peo lau Auauna tō ina ma le whartua, o nau wha moe moenga o e sila fia ina. Tali tono o lo amanuia I la ue loanga lelei, whaaftai le Atua. Whaaftai ngaluenga whita tua ngai I ta mamatina e tono o mātou ainga taito tasi. Ai me se foi o tua a sina lato whaiva alofa lima. O le tui malo fia ma le whaingata. Whaafetailenga luenga o le Ekalesia. Ai me se ai o Auauna uina. I lea whata whaitaulanga ma lea whata whaitaulanga. Me se le tau singa o lafu mamoe. Whaafetai ma le nei malo. Ona le tele o avanoa tu ina mai mātou te saili ai o au whamanuianga. A wale tau singa o mātou ainga ma o mātou tagata taito tasi. O le fia le oli ma le file mu o mātou maua. I lea aso me lea aso. Faa-Fetailia Atua. Faa-Fetailia Atua le whaatasi mailo anganga pa ia. E taita ina e mātou ma wha maa whana ina I mātou. Teimi whita ma whainga tau leo langa. Mātou whaafetai ona le upu moni. Le upu le ola e ala e le tuspa ia. O le upu e wha tonu Folau ina e o mātou ala I aso whaiso. A o lau upu lea sa liu tino tagata. E ala ia Iesu ke riso lo alo pele. Iesu ke riso e. O oe lava le nā. O mafua e no mātou watu I lau fio le whaftai le lava. Ono le whao le tanga o e saunia. Na miliu I lunga o le sā tauro. Tānu mia matoi tū manu malo mai le oti ma le tūnga mau. Ina ia maua I mātou ma le lalo langi atoa lo lava whamangalonga pa ia. Ma le ola e whavavau. E tū mau ia te oe le atua to tasi pa ia. Le vi inga. Le whamanu ma le whanetanga. Nei se I o I le whavavau. Father God, we come to you now
in repentance. We confess that we are sinners. We have sinned against you in thought, sinned against you in word and in deed. We ask forgiveness for the ways we have fallen short, for the times we have trusted in ourselves instead of you, for our disobedience, our pride, our neglect, and the lack of love for each other. Telelo anga lelei malo alofa. Aile tusalava I matou. E te amaoni mai loto mau mai ia I matou. Ai matou te nau lava tūmaanga o lenei lalulangi. Matou te whamua matou manao ma le ola fi le mu. Ai whaangalo le fitao lo lofa na uia whaingatā masa ili mai ia I matou. O lau fo ina e tele I suʻesu. Matou whai ai mea uma matou te mana o ai. Ola fia ai. Ai whaangalo lau fio ma lo alofa tūnoa. Cleanse us, O Lord, and renew a right spirit within us. Wash us by the blood of Jesus and restore us to a right relationship with you. Lord, we bring our supplications before you at this very moment. We pray first for our church. Bless your people. Strengthen our faith. Unite us in love. And empower us to be the light of Christ in this world. Help us to walk in obedience and humility, serving others and you faithfully. We pray for our families. Cover them with your peace, protection, and love. Heal broken relationships and guide parents. Strengthen marriages and draw every household closer to you. We pray for our neighbors and our community and our homeland, American Samoa and the South Pacific. And may your grace be evident among us. Bring healing, justice, compassion, and unity where there is division and fear and hardships. We lift up the homeless and the poor. Provide shelter, food, dignity, and hope. Stir our hearts to be your hands and feet, showing your love through action. We pray for the sick and those who are suffering in this world. Lord, you are our healer. Bring comfort to those in pain. Strengthen to the weary, wisdom to doctors and caregivers, and healing according to your will. We lift up those affected by war and violence. We pray for protection over the innocent, and comfort for the grieving, and wisdom for leaders. Lord, bring an end to conflict and establish your peace where there is crisis. Finally, Father God, we pray for the peace in the world. The peace that only you can give. Let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Anga lelei lau fio lenei vai aso fau.
ua matalia I le tāape atu foi a wā fatuaiga. Feʻao magaluega whanau I le saʻiliga o le poto, ma le malamalama, e tau auina ia ola tamawhai o lau fio. Ia le lingi mai lo mana, taitaina ai mātou uma I galuega lenei vai aso fou. Ina ia amata manuia o mātou tiute whaatino. Ia mafutaina I mātou e loa nganga. Ina ia whai ai mea uma e tusa ai ma lau finangalo. E ala lava I lau sofa Yesu lenei vala au. We offer all these prayers with faith and trust. In the mighty name of Jesus Christ our Lord we pray. Amen. Tatou toi vivi atu I le atua, le pese lua se lau ma se fulu ma le valu. Lua se lau se fulu ma le valu le pese. O le faitauina tuspaia. Tusi ua filifilia mo I tatou lenei taeao. Tusa o le whaasinonga o le tusi faitau aso. Mai le whengainga tuai. Tusi a ruta lona mtaupu mua mua.
O le a tātou whaitau whilawhilawhua i ai, mai le whaipu mua whaangata i le whaipu sifulu manvalu. Scripture reading is taken from the book of Ruth in the Old Testament. After Judges, then you have Ruth. We're going to read responsively in our Samoan language from verse 1 to verse 18. Whaafonga mai ele awhionga pa ia o tātou tua. O ona aso na whaamasino ai whaamasino. Sa i ai leonga i le nuu. Ona alu ai lea o le tasi tangata nai Petelema o Yuta e au mau i le nuu o Moapi. O ia, malana avae, ma ona atali e to alua. Ua oti Elimeleka le tane a Naomi. Ua te toi o ia maana tama e to olua. Ua oti foi o ila ua maalona makiliona. Ona toi leo le fifine. Ua oti antame e to olua atoa malana tane. Ono alu ese ai lea o ia i le mea sa i ai. O ia ma avae ana tama e to olua whaatasi mai ia. O lato ui i le ala e fo i mai ai i le nu o Yuta. Ia fua i mai le li i a te olua, ina ia moa e olua le mapusanga tai to tasi le ainga o lana tane. Ua songi atu o ia ia te ila ua, ona whtangisi ai lea o ilato o leo te tele. A ua whai mai Naomi, ina fo i atu ia, la ufa naue. Se ale mea tātou te o ai ma odua. Ua toe ea ni tama i loo manava, e whai ma odua tani. Lua te whaatali ea se i o mātutua i ua. Lua te nofo fua ea e whaatali ia te i la ua. La u whanaue. Awa, awa o sili lo utinga i lo o lua. Ina ua o mai ia te au le a ao le li. Ua whai mai o ia, whauta. Ua foi le avae le uso o lautane i lona nuu ma ona atua. Ina e muli atu i le avae o le uso o lautane. Whaitau mas fulfitu mas fulvalu.
But Ruth replied, "Don't urge me to leave you or turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried." O au whionga pa ia o le atua. I want to start with a short message for our children and our youth. I hope you received that piece of paper they handed out to all the kids this morning. But we're reading a love story, children. It's about two women. They're besties. Naomi, an elder woman, and Ruth, a younger woman. Naomi was confronted with dark times, suffering from the famine that was in Bethlehem. And not only that, her husband passed away. And soon after her husband passed away, well, she said, "I'll deal with that. I have two sons." So back in their custom, their tradition, men would inherit the family's cultural values and their belongings, and not women. So she was okay for a while with the passing of her husband because she has two sons that were male. But then the Bible says even the two sons passed away. So Naomi was devastated. She lost her husband and her two sons. And she lost everything. She was hopeless. Naomi left. So she was about to travel to a new land by herself. And she told her daughters-in-law, Orpah and Ruta, "Hey, y'all don't have to go with me. You can go back to your family." Because remember, these girls are Failauga. So in their tradition, they have the right to go back to their homeland and to their family because they're in-laws. So Orpah said, "Okay, I'll go back." But Ruth, because of her faithfulness in Naomi, stayed back and said, "You know what? I ain't going nowhere. You're my bestie. I'm going to stay with you till the end." Naomi said, "You don't have to go with me." But Ruth held Naomi's hand tight and said, "Where you go, I will go. Where you live, I will live." And then she said something awkward like, "Where you die, I will die." Wow. That's what besties do, right? They're best friends. They trust in each other. It's Ruth's faithfulness, Ruth's commitment and loyalty to her mother-in-law is what about this? It's about this story, this love story. It's about commitment. It's about loyalty. So this story of Ruth and Naomi, let's go a little deeper. It's about the story of Israel. Lenei filio Israelu. They were in bondage. They were oppressed. They were unstable. They were filled with instability, violence, because of their disobedience.
in God. So this story is not only about the family of Naomi and the relationship between Naomi and Ruth. It's about the covenant that got disrupted because Israel was disobedient to God. But the words of Ruth to Naomi, I will go where you go, mirrors God's absolutely permanent relationship with his covenant people. God said to Israel, although you're suffering, I will be with you always. I will never leave you nor forsake you. So kids, take out that paper that you received and follow me. I'm the me, you're the kids. And let's recite the words of Ruth. Okay, you guys ready? Take the paper out. Kids? Okay, I start. Where you go, your people. Where you stay, your God. So now let's do this in our Samoan language. Sauni. Ole me te aruai. Ole me te nofuai. E Failauga nuu. E Failauga Atua. Ruth's words mirror how God stays with Israel during times of suffering. God never left nor forsook his people. In the same way, God does not leave you and I when dealing with the struggles of life. You can read the rest on your own. Aulelaunga. Ua mata le tusia ruta. I se teimi pongi sa. Mawhaingata. Se teimi le mautonu. Sa whiangai ma le nuu filfilia. O le whai upu mua e whai loa mai ai le tala ruta. I se vaitemi o le tala wha solpito o Israelu. Whamai i aso na pulea le au whamasino. A o whamasino o ni tangata lava ia. Ma lo whamatala mai whamasino o lom taupolua se fulutasi. Whaupolua se fululima. Le tulaga o le nuu le nā vaitemi. Sa whaia tangata taito tasi mea sa tonu i o lato lava manatu. O le whawhita uli lea. Pe a pole tangata i a lato lava filfilinga ma tu lafua i le atua. E iu i le toi lalo me ni taunu unga ti ngā ma whaingata ma tau tia. Talu tonu o ia whaasalanga po ni consequences e po ngai mai le whamisinonga o le atua. O le vai teime e pulea ai whamasino o se vai teime sa tumu le mautū sa wā ma le tele o whinumia i whareanganga. So when verse 1 says, in the days when judges rule, it meant that Israel was living in their darkest days. Judges were considered evil and wicked. So Israel needed to be redeemed. It was a time of instability, violence, and spiritual confusion. Israel separated from God due to their disobedience and living a life of independency.
O se vai teimi na tumu i le mativa whaleanganga. Ma le leu si tai o Israelu. O se vai teimi sa tumu i le vevesi. Ma le le mautonu o le whea ngainga na usia le atua ma Israelu. E ui o Israelu o le nuu filfilia e ui lavo Israel o le nuu filfilia ai ua leu sitai i le whatununga o le atua. Ai na wha moe moe i le lato lava poto. Wha le tangata. Wha moe moe le pule anga i le au whamsino. Israel was God's covenant people. Yet they were spiritually lost, mentally and emotionally disengaged from God. Ono le lato le usitai. Wo mai leongi. Famine in English. O leonge I Peteleema. Le fale o le areto. E leo se mea whafosei. E whailo mai ai ua motu sia whamanuianga o le wheangainga. It was a very dark moment for Israel. So we can say that the redemption of God was for Israel and for the family of Naomi and for Ruth. Those are different levels of redemptions of God in this story in the book of Ruth. Let me say that again. A levels of redemption. Aleatua o Loto tono tusile ruta. Redemption of Israelu. The redemption of Naomi, malona eina, ma the redemption of Ruta. O le providential care lea, aleatua. Famine was one of the consequences when Israel would turn away from God. So God allowed hardships so that his people could understand and appreciate God's redemption and to return back and rely and depend on him only. Ele ngata lo manaumia Israelu le redemption o le atua. Ai lo manaumia foi le ainga o Naomi. Le whaatongi o le ina i le lato i le atua. O le iloa Naomi mea umasa whamatalaina e lono o langa. Ua maliu lana tane. Ua maliu ana whanau tama e to olua. Ua mau atu lona numanai. Ua soso leoti ma leoti. See, in their culture, as I mentioned earlier, a man was the only individual that could inherit family values and belonging. Although Elimelech died, she said, my sons can inherit these things. But even the sons died. Naomi was lost in emotions, spiritually broken. However, God was not absent. He was quiet. A o le file mu leo le atua. O le file mu lava lea e whaali aile i le letu lafo ina i le atua o na tagata. E suia le vaaya Naomi i le atua ona o lona ti ngā. Uia whape atu i le ava ana tama e to lua. Ia o repa maruta e toi fo i le la nuu, la ainga. O tu ua e repa, ma o talia Naomi lona aluese. O le yoe o repa, ia, i le toi fo i lona ainga.
o le tulaga faaganuu lea i lenā vaitimi. Ua faauiga Naomi lona mafitiaga ina ua o'o mai le a'ao le ali'i iā te ia. E lē sesē lenei mafaufauga. Ai e lē atoatoa fo'i. Ua ia va'aia le fa'amasinoga o le atua. Ai lei iloa le alofa lavea'i e lo'o mulimuli mai. Ua talitonu o ia e leai se mea toi mawhai ona ia fo'aina. See, when we face crises of life, we tend to stray away from God and seek for temporary fix from the ways of this world. Elimelech left Bethlehem and journeyed towards Moab, which is a place opposition to God. But so he died, and so did both of Naomi's sons. God was quiet, but he's still present. But his quietness was about to turn into an act of redemption. Kids, if you're sitting there and you wonder what the word redemption means, it means that God saves his people and grants them a new start in life. That's what redemption is all about, people. Peitai. O le mea so'o ai e sui ai le file mu ai le vevesi uma e ala i le whamaoni. Le alofa tu mau ma le fuafuanga lilo o le atua. Ua ulu atu ruta. O se fafine moapi i le talo o Israelu. E le o ala i le toto. Ai ala i le whamaoni. Ruth, a Moabite, not an Israelite, enters Israel's story not by blood, but by faith. Faith. O upu lau I loa ruta, e lena o ni upu mātongo fie. A o se tautonga o le ustai ma le whamaoni. O le mea te aluai, o te aluai foi. O le mea te nonofo ai, o te nonofo ai. O lou nuu lea. O lou atua, o lou atua lea. E le ngata o le whamaoni lea ia Naomi, ai o le ustai lea I le atua o lou Auauna iaina ia Naomi. O lono filfilia o Naomi, sa tu ue ruta lona nuu. Tu ua lona ainga, tu ua ona atua tuwai. O le ustai e māsaine o mana o mi aile le liu ese mai mea tuwai. Le olanga tuwai. Ai fotu mai aile whamanuianga fau. Le suwinga fau, le tangata fau. Sa le I loe ruta le awala o le a saunia ai e le atua mea uma. Ruth only knew she had to follow Naomi and her God. Sometimes we don't need to know how God will intervene in our suffering, but we need to trust and obey God all the time. O upu I o ruta, e leo se tautonga wha le langona, ai o se le liunga whiangainga, o le tangata fau, o le atua fau, o le taunuunga fau, se tautinonga tu mau se I o I le oti. I lona taua le swafa o le alii, ua fusi ai ruta o ia lava I le tulafono ma le anganga. E le Aiseā wanoa mo te utana inga, ua mautū, ua tu maulona whai unga. See, this is the level of faith we must have, people of God, especially when we're faced with difficult times in life. Fai maile fai pusfulu malvalu ina ua iloe Naomi ua matua fi nau ruta e alu fatasi maia ona le tautal e le toi tautala I leo Naomi. Sa fi nau. Sa fa malama lama sa ai oi Naomi.
Ai ina ua whaalongo I upo ruta o na file mu ai lea. Leo le wha vai vai ai o le iloa tino. O le file mu na omi o le talia ina lea. E leo le wha vai vai ai o le iloa tino. E leo le wha toi lalo ina ai o le wha tua. E leo le wha noa noa. Ua ia tu ina atu o ia se ngalowenga a le atua e lei malama lama ato to iai. Ua wha longo atu Naomi le lo matua I upo le whawhine talavau. Le ngata I lea o se whawhine mai whafo. E leo le tūlanga. E leo le tausanga. Po le nuu e mau ai le pule. Ai o le whamaoni. O le whatu atua I le atua. Le whamaoni I le atua. Ma le tautonga I le alofa whia ngainga. A le atua. O e ui lau o lo whetai ai Naomi ma le loto wha vau vau. Ai wa vealo na file mu. Malona dependence on Ruth. E whai mai ipu e tafi mai ei whamunuianga le atua. E a ngā I luma fuafuanga le atua I se awala file mu. E ala I sootanga o tu inatu. Ua le aini whinaunga. Ua talia le whatu atua. Ma ua le liu le tala I le tongiola. O le file mu o Naomi. O le wha maoni a Ruta. O le ala wha maoni lea o le lofa tu noa. O lo o whai avanoe ngā lua I le atua. God's redemption love moves through Ruth's unyielding faithfulness. Redemption begins not with explanation, but with trustful movement. O le alofa tongiola le atua e ngolue e ala I le whamaoni e le luluina Ruta. E amata le tongiola e le I le whamatalanga ai le savali whatuatua. Ruth's promise. Where you go, I will go. It's a promise of love and faithfulness. In the gospel, Jesus invites us into that same kind of commitment, people, when he says, follow me. Follow me. Today we are reminded that our faith is not just spoken in words, but lived out as a life that follows Christ. Ua mawai atu le masino January. Ua o mai nei February. Ma ua lata mai mati. E le umi ai o mai fo I le tau mawhanawhana. A o tātou whaawau pēlu, tātou whainga malanga le nei tau sanga. Ia tātou whatua tua pēa ma whalango I le promise a le atua. Teimi uma tātou whtai ai ma tō whatofonga ma tū langa le mautonu. Ia tātou mauti noa lo iai le atua whatasi mai tātou. Ma o ia fo e soani mai teimi o mai aipu po ngā man whainga tau reo langa. E ale le mana o le ngangpa ia. Auauna feta lai mai le atua. Ia o tau whamaralosi. Ma o tau loto te tele. Aua tau whewhewe. Aua foi tau te mātatau. Aua o le li ilo atua. Lua te o whātasi mai ia. Nā te le tu ua oe. Nā te le lafua I ia te oe. Ua whamanatu mai Iesu lenei upu moni. Ina uia whetalai mai. O au o le ala. O le upu moni. Male ola. E le aise tasi e alu atu I ta mā. Pe a whai e le ui mai a te au. Ia tātou sāwawali pēi le ala.
I lea ala man wha maoni. Whalango ia te ia I la asanga uma o tatou Folauga. I lea aso. Ma lea aso. I le swafo Iesu. Pese o saunia le au whai pese.
Mo foai. O le mātou taulanga whatau wa alea, o mātou toi ofo ina atu I lau whio. E lai titi ma whatau wa alea tuai. O le ala lau mātou ai oi atu I lau whio lo mātou ati Atua. Se ia whapa ia eina le mātou fuai. Whaatasi ai ma o mātou tagata Atua. A wale whaale lenga whaalau te leina lau whi au ma lau ruenga. Le mātou te talo lea al swafu Yesu. Amen. Te amanuia, te apitoa, ne lo famlang leo le tua. Ne ava mali mingau te wai tu lai whaalolo. Ia whaaleo le nganga le nei tai au. Ia wā le ngā luenga. Whitai tunga iai le sunga le. Whaiwhi au. Ia mese fo le tātou loto. Good morning, church. Good morning, church. E maa ngai ke le lau kun moni le. E smile mai umalau lo. Ia e vi ia langa leo le tua. Le aso an nafi sa whaiele wha moe moe malua I nei. Tātou whanua. E sa ma mori mawai. Tō tele I o lo whafonga mai lunga le pēu lea. No o lotu mai I sauniga ana o tautua ai Etena fou. Ele whaftai pai o le atunu I tupu mai. A malu lau whai ngā ruenga o Samoa. Ana o whafonga mai lunga pēu lea. Ia wā le sauniga I le tua. I lea sam lea sa. E vi ai pēa leanga leo le tua I luna whamaonu. E le whaluaina le ngā ruenga le tai au pena. Whaleo ina lana Auauna. A le whamaoni leo le tua. Ia le tātou mori mawina I aso uma. Ia wālo. O le tautua I le tua mna whingalo ia le Etena fou. Te manatu e. Te le toe vivi tā mai. Le atu maniu be toe tu masoa. Wa wapa ia ma malu le tai au ma le nei aso. Ai lale leo vai whai masui le nulotu. Moli le nganga whaatai lau sunga le chapi. Ma lo whai o le whaiva. Au e tau a vea foi. Tulaga le ngā luenga lenei vai tau. Wa autū tatou matua le maftang. Ia se aso ma se teimi toe. Ta liu mai. Leanga lelei ma le whamaoni o le tua. E whaatai mo le ngā luenga. Whaatai lang sua. Ma lo folfola. Ia le tua e o amanuia. I lingi whaua. Ia I lau sunga le whaiwhiau a mese le whaltua. Ia lo tau a vea le tātou ngā luenga le nei tau malo. Whai le whaiva. Anga lei le tua mo le malo sili tino. Whaasilisili le nganga ia wāle ngā luenga. Malo whaatai. Tai le nulotu whamalosi. Whaatai le o Tupuola tautua. Ia o matala whaitutoa a tātou uso I malua le aso nafi. Malo whaatai le sunga le Failauga. Sunga le whalitua fo ia. Sunga le awao. Ia malo mo ngā luenga le aso nafi. Ia te tonua. O malia malua. Ia wale o le tautua ngā luenga safi. Ngā whai le aso nafi malo whaatai. Anga lele tua le. Ia lau whai ngā luenga. Ta mama tina matua. Anga leifo le tua I o tātou matua. Manisio le Ekalesia o tua. Ia toi taliu mai siaso I le alofa malanga leo le tua. Manuia toenga lenei aso. Whaatai.
tai i le ainga ti akono lea sa te uina le falsa faa mātungo fia ina aili sauniga lenei taeao faafetai togaluega faafetai foi le ʻaufai pese e iui lava i lē atoatoa e ese le matogofie malia tausiʻu fofoga. I thank God that Osa made it back safely. There were malosi ati leile malu tato ʻaufai pese. Thank you for those who participated in our worship service this morning. May the grace of God be with you in all that you do and tasks that you're confronted with this week. May the Holy Spirit fill you and protect you and guide you in all your ways throughout this week. Te talo whamanuia. Tartono o mātou loto ma o mātou tagata lea tuai. O upo lava lea ruta. Whātu saina ma lau tautonga lea tuola mātou tamā. Tartono o le mea mātou te aruai. E te whātasi ma mātou. Whamalosi o mātou whātuatua ia te oe. Me se o mātou whamoe ma whalango i loa nganga pa ia. Ina i u mea uma mātou te whai lenei vai aso fau. Le tele o lau vi inga. Tu mau pea ia i mātou lau whanau ma le lalulangi atoa. Le alofa tu noa oe le atua tamā. Le alofa silisili ese o Yesu Keriso le mātou whaola ma mātou lii. A o le mafutanga whai pea ma loa nganga pa ia nei aso uma se i o i le whaavavau lava. Amen.